Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina ma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatly mu'min bir tuğandar, Allah subhanahu wa ta'ala çeksiz maqtolor bolsun. Allah'ın rahmeti mehrimi menen Ramazan ayına keldik. Bu Ramazan ayıga kelүү Allah subhanahu wa ta'ala'nın özünün sүйгөн, Allah subhanahu wa ta'ala özü жақсы көргөн insanlarga gana nasip kılat. Emi bu Ramazan ayıga kirүү jönündө Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşo Ramazan ayı jakındagan mezgilde daima dua kılıp, ey Allah'ım bizdige Rajab menen Şaban'dı bereketli kıl, Allah'ım bizde Ramazan ayına tinç aman jetkizgin dep köp dua kılчу эле. Эми бул Ramazan ayının bereketi, Ramazan ayının soğuğu, oşol Allah subhanahu wa ta'ala başka her bir kılıngan amaldardı pendemin özü için bir gana Ramazan men için men gana anın mukafatını, sıyligini men berem degen uşunday bir ulu ayga jetkizgen zatqa çeksiz maqtoolor. Jana uşunday ulu aydın ululuğunu bizge kabar bergen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salat salamlar bolsun. Hurmatly mu'min bir tuğan, bu Ramazan ayı insandık darajaga kötөрө turgan ulu aylardan biri bolup eseptelet. Bul jönündө İmam Gazali, Allah rahmatını alsın, al kişi mınday deyt. Orozanın deyt 3 türü var deyt. Birinci türü savmul umum deyt. Jalpını tutkan orozosu deyt. Al orozo biz barız bilgende ele oşol Ramazan ayı orozo ayı kirgen mezgilde erte menen keçke çeyin tamak aç jebestен, su içpестен, jinstik mamile kılbastыk, bul 3 nerse jalpını tutup atkan orozosu bolup esептелет экен. Al эми экинчи tür orozo var, al savmul husus deyt, özgöçülördün orozosu. Al özgöçülördün orozosu bolsa, oşol jorda aytkан 3 nerse jеген içkenden, jinstik mamileden sırtkarı, oşol adam denenin dagı orozosu var eken. Al denenin orozosu, oşol Ramazan ayı kirgen mezgilde biz en birinci közüzdü aramdan saktашыбыз керек экен, кулагыбызды арам гыйбаттан, угуудан сакташыбыз керек экен, тилибизди гыйбат сөздөрдү сүйлөгөндөн, же бирөөнүн көңүлүн ооруткандан биз өзүбүздү сакташыбыз бул дененин orozоsu болуп эсептелет экен. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы өзүнүн хадисинин маанисинде эмне дейт? Эгерде сени Рамазан айында бирөө тилдесе, бирөө сөксө, ага айткын: "Эй бир туган, мен орозо тутуучумун" деп айткын. Деп айткан сөзү далил болуп эсептелет. Ошондуктан бул экинчи мындай айтканда ошол орозонун өзгөчөлөрдүн орозосу экен. Al эми üçüncü bir darajadагы орозо, бул орозонун атыны savmul hususul husuz, özgöçülөрдүн özgöчөсүнүн орозосу деп аталат экен. Ал өтө оор, өтө татаал экен. Анын өзгөчөлүгү biz jorda aytkандай жеген ичкенден, жинстик мамиледен сырткары дененин орозосу деп атпайбызбы? Колду арамга сунгандан, бутту арамга баскандан, көз, кулакты тыйгандан сырткары дагы ошол Ramazan ayı kirген мезгилде üçüncüsü болсо, жүрөгүбүздү дагы арам нерселерди келтирүүдөн, арам нерселерди ойлонуудан дагы биз не кылышыбыз керек экен? Сактаган инсан бул Allah subhanahu wa ta'ala'nın эң сүйүктүү ошол пенделеринин туткан орозосу болуп эсептелет экен. Урматтуу мусулман bir туган, келиңиz, Allah subhanahu wa ta'ala siz менен бизге ушундай bir улуу айды, жана улуу вакытты бизге насип кылыптыр. Бул айдын улуулугуну түшүнөлү, жана ошого жараша аракетибизди кылалы.